all right to Rock Island, swim and have a barbecue, and sing Palawan. Oy Manuel Itasil se el mera rogul ademos bi utun in el mera del togo bet el programa mame mal Happy New Year. Happy New Year mara rogul adel belo como se belo que ala TMC el anno breketana. El al Itasil se agi kul mutun mel mora asis aktum programa mama ma de sisium mi maigal no mo brekeli. Agi di mo mlas el al time el gukora a mesa igel dun sadre el al tarrat trae el مغتوق لا يجي مومرال واسيم لهم كلاب القول توي كده ما قبل منتر كده من ساود الجيل الاقلار هذا بلاهم ما قبل منتر ما لو بيبقى سرقه من غوركم يديرك السيلس سو من قلت لك على الادرا تي ام سي والكاميرا عم بس ما اسمع من بين سينيور سيتيزنز ne tanjo bira gambes eli yagi o amtera adra qafis akhrogu we wish you the best. El mal motel argile. She is for old age. 55. Old age. I'm the new kid. On the block. On the block. Saya kita aku kora esel tol gim sisi ni rogoi. Ya program kita di wajel break time do bul magi ma odo si olyon le mora. Angin bangi nga ka besa facilitator ya kita dia lo udah ngara mil besa na mora. Henry Jackson. Ma Mr. Wilter tiram level all part kamam el alsin sen buk maria to bet el sendir de al sector kamam. Wish you guys the best. Ya olyon le borba gitma. Madalwaise malugil silsen moraga kumi rogu kumnos bedel magarelang e kata gida ngara ate ureng el ngara atgora omili lama o do armud ra girela esrakal maral mel bad sis bringi ikal merkol programa como tengera ikal merkol rage lo el tiagil time que tgora mo mes dulu riulo se kamedo mes se kid ke demne wangar el ragal amrek ke ngara tgora albang ma kuk mo sei gid el tleta le kuk mo mes ringi ra kuk tiagid el tleta la kuk kangil til wase kahale bo the grade mal ube e bodol atengra aigel adra government era al legislative executive ma court gargril e direk bodo mesa igel lo bisa government ma igel maklol ngara arbelau lo ase ok moga de mo o grader tir e tirgat ma 8 ma B maluben C maluben D maluben F sel ko tungario mang ako te kada medungu arang lela ablur lela ra government trigit nga malungil lo ko kenkyu ureri ra ikan ledel lingu kra government mesolo ngo kloba ke kora omdasul wasea okmok sense mo akrider tir artista te wasea arubugul belawal abuk te uldu sueka wasi tungu abi de gomesa tire temna mustat ngat mokr tire ma mesa igel ngara alnya atqorti al blue dal wang la klebe laurgit am ngat mokl gire ngaria mondar tire ni gomesa lagu esa ada kabelmente gomesa nyak sa b plus embrgo emsa agorta abi Besa korte segit imbrogong emsa olbira lulau asi emsa administration executive branch AF mang alselti ala du akmam sa sengra ulma agul mesa igang de bul mesa ureri seya kok mama adra news agi de urol de o mese mungui mesa igal lora kaplemento se tira tegiler yo aiser mi adra bulu ma gila bebira timing kada mo mutu ko malo mo olta ko mata rasul makitra ul suendi klamra mama tal kirela angara adra news adra aisa se giril mo to dia klamra mal sugum kom wid ko ngeri di seguida igel sela atarrak sekarti al program egu ingasal bebira ngara newspaper ngara bebir omsao ege gida aku kosenge ngai bakti ngul mesegi de mergo ya egu auriu la kukmura bebira
upgrade. Elat yan di. Tiang hal di quickly tial F ang average nga ika 8 ministry gal ahire man ako ra mo through each ministry Oh. pray ngi ga. Oo, hindi sel por again ministry akpo ko sa ngara A mera F. Sel guk soal mo tatser ngi direct taraklo to elal ra atora economy ra blur bela. Ira betengel wase sera January 23, 22, 2020 ya dimle December 2019 ya WHO declare a public health emergency tiya dito to era COVID sera January 20 en akmadengel akmetarangar sel lagi light last flight del merbela na Taiwan almay ngia wal maksimer makmal I was able to return at the nick of time. Say gira la may mo. Tial ka na mi kita mnenos tayo. Matiali ka kariyo ding ura wasa ka maral mawin. Ding kada maral mawin from the bottom. Ulgum ko na mga sisiwa 2019, hindi mo nakatanga 2019 na makasal ko. Kada mneriyo mo kadir ka maral mang kadir ka dira ka bodwak ni siya at 2019. Sukal di mo touch Segi the abebir government initiatives elgi da kuk nosois bil Iraq ma lubeng implementation ngi ma outcome ngi for example waitiale ataradul tutir el Iraq January 1st atial palau goods and services tax and I guess everyone ang ari story tir mangarngia akuk sabaril mokmura al seltiam tax mangdirek sel de laborator economy al suku menjakal reti arngum ra arala klalo malubeng okat maklel adrang aklem en ngavya kal toel economy ko isay gide yakul maskaw sel labang Ela ko kasi kada malamiyak liwasel. Tiwatial to na Olympic. why say Kada 24 kita di ngara 21 makada musikrole de maran me number 16. Okay. Nga kaso akal motot sa tukor ang military. Na len imura tukor dirubo na baluan el Iraq. Matukor a sports. Akum da suru ase atara malmle dilubo al sala belaor el altarrak atukor a sports. Direk ulguma kumistrira a grader tilwan irmang. Yak tirekam sa tukor a sports al adi minus. Sa tukor a military di ako tangilo siyang kamakara grader ngi. A ng F. Legumda sa tedo para society la wasi tiamal lungin mergit at tedo para society wasi tirgam la bombarder git. So I will talk about it. Makwadi mo merise ngin mga sa man botat singi o di ule kono. Hindi ka mahal kurmol mga sir kari agunda sula sa executive branch sa ulang F awat yagid. Terak lah kabelmen, aigal leai ministry am lam terak. Jadi mle ulmu le tutor rak le morega the mod anklel mod anglel mod arat. Kaulum daswa se by se merura 2021 ma 2022 ma 2023 se bel mudel. Lalu bel ang amrega 2023 kada albangara 2024 te ma senkyo yam man la prid. O betul lobi sa asal debong ke maldingua ke kemil other belau mo la license la license kabo mo la license o se kamo orang ara lobi se orang ara lobi se orang lobi di o malai license eng mala asil sama Sunday kabo apply permit por atar obis di mala permit ra uror eng mo ngara talbu mo erulbul mo edelbuil at tial kabelmente bela ko mesengeng ne pride nga ka direk lunda so se tial ungil tal pridi e udlin mongil di ko meseng mal trak relang ya ko mesenging nel mutel mal mom iseksik tre almel rak lim at mela senkyo mar ada di mo milil e di mo karurun e mo to ka ada nga ada mo muyo ka o sengir el mora nya mata sul to kil kiral gatmo ako meseng seguida es el bolo seguide
Tirigay lola bangara artial government, president man ministers, tirigay responsible. Tirigay ongra artial. Sang sil mo omred rablu, mal mo omred rangidil alat. Eka mo ongra klalo ay kil tukoy nga alsel el monday maklungi al matoy amo ongra. Hindi ka sub mga alsel. Ay kang ko ondiak tirigel martiara ay elin mo malwa sa numerakan mo amahora. Diak. Ang raal, ang arkaw. Magumes sa executive branch ang kotel makita tingani. Maulak pa sing F. Ila ulmak pa siya arubugul bela la Governmental Council of Chiefs. Di gumes as an organization. Tanaw mesa igel ngariya mondartir. Hindi tamalas mlomes mas mook la mondartir. Ilgiri lakle bela orgid mutel belwada mongil magumes ra arma sil belaw ite degan matmok gila sa igid domes ang aringia elaw rerit elong matmok domes ngim abol muin matmok le mongil agu mesra olbira rulaw en malas darmula ba degal mal potoluror potogorngia bes en aringia sel gumes ngi til melia tengro olbira rulaw mendim lakbol era ul swek sil tokora attacks PCST agumes sa olbira rulaw executive branch sa amlisbek lengilu olbira rulaw momlisbek il lutom malite rulitial el tax limna kalungil subi el mes mal bring la klangar regit sil gumes oitegi del tokora tax imol tokoil lok mo do mes tial year 2023 en kotel telmal year tegil tukura tak sa olbira rulaw adrek mga ngara alkiril sige daw ulma ay kanga kumesa korte ngungila tengarngi o senge ngungila tengarngi len akorta mrulaw rerit mral makasawdo di kumesa tira kort selbong aurora akalkmok emral kida umonday lagdo sing ramal meuda iwatas ra kort may hindi ko masit itamru la ureri ngol song sararat ngol song sarau to ba dakasmi mo ureri hindi ko mesing ngi la uror to ba iwatas akor got mok la uror itira uror antay me do mesit to organize mung sige da ulang ko mesate ngar tiren ini tegal ngarpa magahal guger kalen ngari nga igen close state owned enterprise kami bom tatsara PNCC ma PUC to kala yung all the swim Ako mesra PNCC gumesingin ngarabi PPUC gumesingin ngarasi leng PPUC paklong raal gumesingin ako na setial organisation ng rule adim lang le salwa sa igagida at tol modub al face emro ko ma al sungun mal betokol sang diregal dia kalsal wungil mok la or telauror makadungu mo mesa ikal waitial el baebra adama ikal ngara ay rai gel melbla spend 28 million et kapal mrul makada blasing makumesa igigi dilo ase igid ngar alela PNCC paklo ngar alel PPUC lagi den mo to subil mo kut maklelo ayo sa ngarngi mangmos ber mulang ngar alel Aikal, activo sa aikal, lurior na kabalmente, ang kadang sa katara, overall, tingara kabalmente, ay nga direkal, akong daswa yung direkal, lurior, you have to, gira mo manage, play a people expectation. Ako mesti yo sing mal sebele ngi mga ika nga el mawila tengarti. Itiya kita one way. And I know you would agree wasi. Dire di mo yor tir mai ka lurio. El mes mau del mar atrapa. Oh. En albebira time ako kumes lo wasi yung the over reliant tra which is good. Ngara social media Din dire ka let's say ka kami du martiam smart program. Sell every other week Wednesday press conference. Ang will
malungil lang sa minister sa May. Dice wal gora tat makaroko ngara imol conference room emergo ya presidenta magadu etira magadu gile de tu kwesa sel value se halak ku nga medial May etia kita program ra lakadamla ko ngera asel besel regulation ra Palau Livestock Association mungul May magkatuko klima focus sa kaya el Palau Livestock Association the cell process elemelo sa oderngi adia kadil borar adal tira o ser selo arma babi marwa mal belur belau lo ren sergi amok klo adal arangri amok klo ko sei ay gagi ay gel bebi ra effort initiative government el mara el move forward el adresa a problem ra smisi ogrule la ma omret melakal ra belur belau reduce imports support tra local farmers. So kita kumes erngil wal eng tila kita el efragau adi ka rule magi sel improve. Andi ako tabring nganyam ako ra adi kal blak to tial press conference. Asel tabra da belat tumir ong ederor mos trir adra government el mem saudertir. Mendial president's conference. Dia ngagirir adra government mengiran adra sibong mar adra media el megera egel sori adra belu ya kumda egal mergol dia kal dil mergol era de ra egal mergol lu ra itiang awal blitok toy kada mir tin me waisa egel sori lo wais limit gida limo gera egel tir o wais ane de tibra government adi tira masao dum sel sugumang kada mle creator gasis akla ya kutul tiril adar government adar gasis akla len awana ul de Suez kida matir betom das lo ase kida deviator principal of the Suez mar adra blu adia bol clear akum das se kida giren mo blak tak mo la se tial press conference activists community kita se ngora dim na adra simbon ngara press conference abay question os ngara man dia adra government ngara press conference kita namit teklim mar ngudang president's conference kita amnul dinger ringi ako bas segna de clear ringi ngir mangalang tiya nga gidel adra media rogui ang aringa karira adra blue mergi dra bikil sils makadmo o gera gel tol bla rule tmasad sometimes hindi ka temit mak lolo ring sergaul wase kada merti ako mo tulo ka may imel buhay ka ma ditro may mo gi mo gera ako bas segna chen ngiling adra media om tera buhay itira matakle la buhay you know there's a difference bakwa dingul morise di ngakaswakal di hindi mo natokol dul sa dali di dia ka bolungir rango kum gedel kam ko tial bisu tial bla bulis mahal bay kami klutro der klile gorgaw sel do boray ka gidel ministry sel bodo mes la actire ko maliom das was la na sel kotel o podo mes was seguir el kotel que no a f dia bulis eso kita tiang manggar rikit baklang rikit sel boktung oklo kumesengi sel dilup last week ngel adrasina el bil godir en mosospi al ngilul mosospi mogodir el melmutre eli el altob daklel el altob da aisel tigal al sugum tigal tewal adra el al lo simertir el lo longar tir el am asum tigam le involve tiang tiga tiak mal ke ngaul lombrul sial agotel mering le gotel ke ngaulo del ngareng mladu belau al selak ngarnga la amgodira ade sosbi mlol adam ses le ngarabla bla ses musis ba disel intensely mgodira ade ngun mora masas ela ablur bela ngun midklia dalla se sosbi nikel ngal ediaga edimlaga sub del tuob el mora boelom plato sali ngaria otel to mladu alge ngaul adar murte tial belu mongar da mi emro make sure sa sungari o mesang aigang emo asmer bulis tomde emtigal bel mutre al sin sen tal sande am la mumrek itirga dir kal arrested tir tidir algo te de kera plan ngaria yar bulis a mangar tir nguk masar ngukul o seng magara o segit al sugum tirgal adam lo eso se itirana modong clear maigang emro engam arrested tir longor ke tir lo mektit magaran di giril el stopper tirgal am dek lo mais rablu
malun ke obli luar beklat mengsel gumes tia igidil lomru le tia nga o tia esel lo mesa blia polis o mlamada ada sel blia kalbus mlam teman larat ar ada mlangara kalbus mis el arra ar ada sinam na mis tamla tulnde emertire dro kortir to tir belal da do ngai tia gitel mrum lani ma imura to se otru el buil ngaringi ada sina ma bil di lo batara restaurant ngara obisana leb do be aptulul ma imal ela ngira to eli bose directly involved se igi tirkagi do sisiul adal milman mungkem no durok masinar el mogrul mutakasul hendelangit ya ma kumesa igi do mrul ya mereda bulis adra ma barda am rigel ngarige namo wal buil chensa mereda be bulis tia shirk tia ya F. Kalau bila F minus, semua F minus. Ya ongerung hospital. Hospital aku asing biar F minus yang F leng. Adire problem mertira tu orang udah, matu orang dia kakar, dia di se litu utra adalo rol dia mok al meredel. Rulim polwaise maktimu segidel. El mong emrogoe. Es el kumesra. Kalau misalnya ikan ministry, el ministry environment ma agriculture mases, aku mula susegida, aku sa B+. Len mula suaige lomrul, selbebul esara na expand betul kalau kali may meli may gel tukura ses amlam murior, maradra ses dia kamlam gisang, maradra babi, maradra mal, magumesengin, gigil kol el minister Victor. Ngarangin gasa ako mesing what is smiling mal di mararang bar dem liwe klosika igal merbelaw ako mesa program rasers yang lamigis mesingin spekel wasing la B+. Gira el tiago assessment regard ilang gira el rongosira next year. Selo bile kerdio mo ko ora tate mono mangara. Di sel ko ka mo implementation niya sabel mo ngo ma. El akpaisal mo tax sel tegargara bla bulis el F. Ako na sa part sel F abay gira del mulo reli mora olbi la lula. Tiagi dak min. So seral al kaya late senators alang ko na set close oversight hearing. El tiagi de togora bla kalbusa. Gamta vice president man adalam long ta git makla report makupa kapil report mal assessor bla bulis ma program bla kalbus ma angel sa kasela program. Tiagi na oil merap tuluk sel gumes sel liga. Ito mal na agree. Luwasay ang problem bla kalbus a floor space sel standard global measure for a floor space per prisoner ngegere. Mengire del gilungi. Yamle solution tiro say. Pas kama ko altela egi expandara substations. Bolse edel goknal mainal medida bebitikal bolse mel tokora meter segidel. Lesel ngari ase kate ya klakawata du mar ada mo mi ma to ka ngara mangara. So dia kasi wala dik moseng blira bulis ma Ministry of Justice ngia ta segil wonra F adungum sa olwi mang tang effort. Masih. Nga ka dire kan sabi ASBL B+, a Ministry of Cultural and Community Culture, Community Culture, Ministry of Human Resources, Culture, Tourism and Development. Sel ngum ta bertir kay gid at do bertir amal lang ma asorin wa at do bertir kal sorin mo F. Sel do na to tourism to mal blagan di. Kume se tir ma bigren ngal glorior obis tir to promote ngil big time. Ma lamo betok askogi atto kora turismo habla dong ate do sel mle walo ulda waise selo ulda do lat klubul nya habla dong wa ate do beringi ma international market mang taptol adra magitam na mo partner ngi mang di to kora sports to kumla kursi tial bi tial el Messi esel gotel bader ngagra raurerir a Independence Day ulgom kom rigol esel boleh Independence Day wal gorasa lukewarm
Ngora dia kal sal club gol mor tigalo ngora adi ro. Sel me di lira soldado. Ito di toda merda belau rogul mor sel di lira soldado. Sera le bornia independence der belau. Yom kamper tigel merda belau mlara tigel merda belau mlara Taiwan. Le tenten atogora Taiwan. Kadangar osisiul. Ito kuk potokol merda belau ila sa skogil mo celebrate ra kabel metra Taiwan. Sel mlaringira rendra. Kita mle witness ini muluran basils. Di mlakal sal mlamodia kada sal gerkik ketial belwadra. Ado tira kasi gitu ministry. Matokora tourist, matokora promotion ra blur bela maniul morba. Di long le de kada mla adbora Solomon kada mal milgur sel mo kangurol imol blu. Ya kada masaw dergit tiram tiang ra bula bola be mo ne kada bingit tangarit. You know, manggila del mesa ige waigel mo logo. Yo mesir gid budura next year. I see. Ling kudo mesir adel tira wa nem ituta ngarelir e corrector tir. Di kasi adel digid celebrate al dito. Ako mbas sigida. Bisig del ministry ko actually blom sa ngarwa bal. I see. Ministry. Eladim naktalia imong sel education. Education mal kumisingyak kumastrira B+. Education mal nesbe elmo adi kumisingi sil no waltal mal tedob arar adlo tok. Mam ngado uranga mal adra school mal magte tan namulu ragam medan ko der ragam school mal disagree ra abebira atletal wasendim lag lungil mot moklet tuwa. Nang di ko mesra education cellular lia mering leng igal tuwa besel tuwa ma mering kita pela kasebetiblat mering rikidel ko nge bebira besel tuwa di gel ngari besel tuwa namru tial el raga tial raga school lang mul memingi maigel program ra computers ma program ra omsu ma tenga ma kumesinging mal barong ko besingim sel watial iga tukurang loy ma alitak ra high school ma club tim masarong muringiling besel tuwa masel waya pala high school na muriat tim regilo so rama major league bak ko sa gida kumes mak quality education na kumes ngin mo okmong dimlak sa gid way tegal no hantay len ladim nak lungil omsado morti di makan minsatir dimlak ilikang de rulim dimlak al bol probable mongwa di kumes ngin lesbel mongwa education. Gele, Sakal Morsele, Ministry ra Human Resources, Culture, Tourism and Development, MHRCT. MHRCT. Se kotel ako kumes sel lurere, in Cell Labor Office, mal ako dasen they did a stellar job. Okay, aktyo sel lurior really, el facilitate the process among ano ko to lang mostly online. Namo sa el mo online. Mergo I mean asubo ko sigaw sa mo online. Asubo mag-employer so may recruit hindi legal tamla user friendly. Ak namo makumes ang atak employer. Hindi po mo makumes ngi musuber ngi. Namo bayota rural tri. Bayota tele laurior. Makuna sa tiya ko special initiative other meso is laurior. Mesro say there is room for improvement and this is how or one of the best ways is better improve our system and dati the spare other maral mel wa formal maral me mura al sel obis so il di ngara igel ngarngi len katam na kaya connect at taraw all makatamalar wa fiber optical merbela we improve our PNCC marukot to exactly gay kita services mang ako mas ngil mal lungil program elan suakal mortial arangal tial ministry kumian adro ko for sale website tra tagi dan MHRCTV ali siya ngariya culture sel obong mo asar mo bel sum sa al urbelaw ng suama ngaralom sub ya siya ngargi seo ang ako ra central depository ko mo surprise sel obong makabay maalaw nga alsel losi siga ko sa tiangger tagi the website tra ministry HRCTV serim lagra mlarang niya igal website hindi wal dam lang mal focus sa improve ni
Era serpo kasi tiang maralungil tokoy le elang namo sa arira adro ngarke. Al sugo mangani ako ra question ra culture ma aureor. Sa ako te starter. For that akmal amater tir wasi. Malungil ti alurior el blamberli. Now, ela kan morsel part tra tourism ti alurior I get got and dire mo part ti el economy na usal ni. I get got el MCC el program ra tourism el gumes etemlang may ni. Asel Air New Guinea. Ta milga adura Australia. Ma Australia ngaling sel Pacific Flight Connector program. Mula say Australia subsidize tial Air New Guinea nga Brisbane el mera Port Moresby New Guinea. Nga Merbelo. O si Pacific Flight Connector program for subsidize na Air New Guinea. In New Guinea Tarawa Kiribas Machuro ra Marshall en Colonia Pohnpei en Belao. Nauru. I'm sorry. So ay kaya tablong. Kartir ka ela tiyan mo America Wednesday dia ke sel miltam. El press conference minister matula kasi dir ngario hindi ngora promising el do mesra okya kara el Merbelao logi Air New Guinea el Maral Morba. Kardir ka ble extend kadto sa mo dura Australian government to extend ra ngin mo March. So March and let's hope it tiagil trend el Maral Morba as misi by March and Dimberhol part tourist program lagi eklisia ada kan ambil gitu. Ela tiagil el air na orua akmada dura minister obi ang eli ada sorir tial air now of course dirgul mo minta kasi ada expect ni lo asi di magote sel gote PCL okya ka so is bergi di tertokal ada ngararwa di bas ma marshal ma sorir malar employees bit avoid tir moral wakwa le sel INS immigration ramrige la mal marina lu ya belao am la mastir segi dan action now ulugum kada malamon malay segi de selo kya kara ela agiri ba sa ko tetlo o mga dringi ra Pacific Marshall mendide abola bay me am FSM mendide Sa Pacific aklo mo dali. ima China tirgel adro o mga ngararwa huriping ma Indonesia ma Malaysia Ramos si Bedel Malar tir da kalbol durak pa medi men Merbelao el ganek tra naorul mora naorul mora wa kiribas may ga mal promising so Seigi de Lurior, aurere la atial Ministry of Tourism, lo bangela alwa. Maktirek mal matertir, and jaka diligay, titirek mal proactively, aggressively, o si karole la air connection. Now, temlang main may, abebi la tiro may. Whether ang maungil ang diyak, ako tara tokoy. Sukta subject. Dito ko may Seigi. Ela kan ngati lagi de subject makti hotel de swegel muto de si ogyong le orang ngir ma. Adi ku mesenira ku sai de git kada malta gai. I It's see. an expensive tourist destination. Ngira del guk ngari tara al do lo mesenile. Ak mo do ra tara buigel malom sanul buigel oror. Yung wasi kang ang sa etel subsidize kada makara. Ako ba sige al do ul gire aku tara al do mo marayan. Len suku maka Merbelao yang tagay kita din si ambassador, former ambassador di All Green. Luwas si sales ko gira China Air mora Cebu. As almost twice a day full flight. Because dalam okra Cebu awan dur dalam okra bela. Ako alim de bring the subject there kadro tira ko mau. Lalu ba kaduk mora subject I ka see. Yeah. I guess right off the bat, it's January 1, 2023. Gerdi silis, gerdi tilu di ara kan sois ma hotel sales, ya pitchi estia mo start lo. Ese igi dara mo start lo yo. Ese igi dara lo ringi ya, etia nga ma blem kita timing ngi. Alu kata ramlo makita timing ngi inflation. Na mo start el marahin merma. Ya ngulmo even way before. El mo nga sera February 2022 mo ko start Ukraine Russia war and mo to spike up ara o energy mang arba say gidro bigidel mel so is mara sel I got inflation at tabalong
Ngari headline inflation, core inflation. A headline inflation ay gero ko klaro lo bangela ara lu makal. A core aro inflation al minus ara lu makal. Legay ang blool mal volatile, legay gid ya blool vi automatic yan inflation. Legay gid ay gid nehit gid belaw. Ara lakal, ara la lu, gud mal mal aswar. Sila bas tuang na mas ara la akal ma overstand mo. Kita soy sa 2023, emergon soy sa nagkakarap PCST. Say kita naman tayo. Nakawundas ako kasi ngayon say yes, saro ko yung initiative kada soy sa barangay, ang ngi self face atrablu o monda malo sa barangay. Dik ble kora dimle ra mo melo say. Give it until June and mo lalak na ro ko. Ano man dia? June hindi na gadya. I see. Kada maos miliara kam hindi na Hindi na liberal mo ba? Hindi na gadya kada atrablu adir ka masawa barangay. Ako ra kasi tiyang sell kul may underestimate ra sell backlash ra atra blue girela price increase. I see. Dir ngani elang ngara Yosen ang Yosen ang total sales. Mangwa ko ro ngali tarra kan atra economy ra ala dir ko montar kay kita. Malwar mo girel. Sell boto montar ra ara la agal ma ara la ro ara la drang ok. Saya mo oso de la economy. Dia kasi pa mo mo di mo. Len also mo sa ra economy kamo ay kay basic needs el also marata eleng dia kasi mo mangita ko sa mong economy le. International Monetary Fund a project ra economy ra ablur bela fiscal year 2024 mo ra October. Lo say mas ra 12.4%. Diesel 12.4%, ada kada mura 2019 di pre-COVID ito rin mo. Kada mle hitra economy kita mle suffer 28 or nearly 29% contraction na economy kita. Mle riyo. Masaygi ya makatanga saygi riyo. Emeral meron patial 12.4% sounds good and it's good. Din dia kan sebab itulah saya kita melalui kabir. Hindi ka 17% ang Dia mo. kan lulis itu. I see. Saya kita kora asyasing overall aku asy. Wal kora amlo kita timing at yan liga PCST mergoya rata al sugum tedir kala al mangra ala kalo saya ikan amin lo misalnya. Elang ngaria tublol raise ra government. Elat tarrak. Last year melarrak. Madobe ado tirak lagi kita rough number import nangar 1 million. Ang ilas ra ududira ra government. 3 million. 3 million kamesa. National must stay. State, I see. Iso lang yadim la kalau spera term minimum wage. Tulus pero sa bekle employer a state ma government ta angara 75 cents. Elas el guk mulen mera private sector ito change ra dul mo minimum wage. Tirgel ko trio. Gitirgel ngariga do sa tirgel ngar baba dia magumdas pen. Al sugum 3 million amno ra government tirgel 2 million la mera trabajo. Legire moral bekla ada oy. Hindi ka dimor trio ko Kami sa sel mondan marina January la last year mo January dir ngargi. Di tirgel ra government tambe angara ududir. Gider ro gul dimlaw monday. Giditera do monday. O monday sa government tadi ka kalsan mo monday lang. Mlan angara ududir rakmedel. $3,120 last 2 years. Yo madra private tigda ududir madilo aisem. Ako na so government tadi ka kadam sa minus F minus. Desel angara ududir tirrogoy. Isel lo sa dara private sector tedi chance mo minimum wage. Malso mo ududir ma cheap clear kara astoang. Ngara clear, hindi ako marami minimum wage, hindi ako affect ako sa luno. Sige na, kung may din kadali unfairness. Halo putih lah sih. Kalau masih usang ang F minus sa government, hindi tiragal ngal makman nga ever tera la government o masih usang A plus. At lang ila $3,000. Di ulo mang kada overall, hindi ka kita ro nila service mga kada o may sila problem. Elai tiagi kami do pora stage. Ai kal stage rebela ta maklon stage sildomes.
Aktivi di motul kategori. Aktiva sendi state orior, ma state ai raya ei. E auresta a di. El diakal salting trigal at, morra tial organisation ra states. Aigan darmula aigan mini states, el kung ari aklisi malo aigan e diakau dudir, es el malmring tial digara. Mengaigel formula ra a bekel blu ada sel momeo bablu. Ya omsin the states malo ben sidis a girel wase. Girel mita certain number al disidar at ma taxa sibilosis sebil mutmokra litin mutmokra tit ngaringi sel percentage el hiterngi itanabo se do sembulu city malo ben state. Ningari omitri di territory malo. Ay kampal dia. Oy mugid ang amlestatra ana 1979 ma algun daso se kada meo baigal bulu moria aigal states statra 1981 el mugad ora aigal state government le gudum das raid alle ga gidam ne ka krosel bulu ka kawade mugudum das se kada bil bulu moi segir metial government el esra bela rogi blado rodorengi aiga amor eungele mumsi ingukti dimla de salvo se guarra ruriu aigal state di ba o di ba awa aigal states metianga imulto ko il na masang hindi ngora hindi ko tingel wasing katam laba larngut alo ba shock hindi ako tingel hindi gas eden makarang hindi klamral to we have to come to our senses was tial babal da was adi mebel adi motun three states baway blileo mga yaur ma southwest di mo le hindi kaya makara dio lingra igaludo del mo rabek rakal ikide mo badangel wa sa yo sangara pulu ba program ra pulu amorar at hindi kalbora reom hindi kalbora arm hindi kalbora karam thinking rigida after 4 years wais girat lo mesen ngi bakti mang igarro guste ta kumes di madi hindi kaldu ulel di orang bayar aku mesti maera. Dia tiai kita ligera. Aikal sel siasi ngel do mes ngira political development aikal state ka mo state. Kada mal di mau ngai ke last el kalder election ra el arnak. Oh, waise. Mali mangram lungui ma malayo. Sei ki ti awad gora o mes ngira wasi. Aigal tial demokrasi tial mitsi sugi kamu terang ngi ruptoi sama melir terar mora aiga al avigial logreo Waise. len lamo dia ka el aigal aul mong waise el akaw mga kamolo anklet e meron ko ya kabeta audaso ase mil tagale tagada audaswek ya kakmo si gumiu makaw kasi el an lamo dak sa kita element lamo dia Belang ngabalmento kung habla de baby, sumo ka maso is pagkagil. El besa tretael. O isa sa igil lang abay wala da kiri. Gablil. Completely waise. El aqua, kamu tu tilang ka dinag gora so lo mesinil mira national government. Le kobakan mo sila dem kare la de Moses. Jan O, David Termarui, Romant Metu, Kenneth Bison, Boniga, tol adre bela aspirer mo redre bela ela kabol senker an mera ka mo sigro si ngaria aptru dam la limited mo na titirgal lang ngaringi Ama. Kora bro wase dil adi alma in loring ni surang ma in loring ya bolo. le o misin tingin kay top mo kira mo Era klamaran to galing. Even without official declaration, yang Senado na Marítimo malwasay, ng amo former president ng mga sao, incumbent president. El brother-in-law. Amo kataw. Len ela katatuwa ng tigal teru wasay, matiruat ang may venturir mara primary. mandi ka karo sini mitirgal e candidate Trump lagi okay hindi yun adra udo sa blog Waise. nga kaso al motat sa sel gumne mesadra to ko school andi so ang ngani ako ra di nga kangal ka nga school private school Masih gue mesir nging dia aku salah sing ngarain sir ngin sa kuma school bela tablol ka ro sa system har mutal sir. Kita o mesir demokrasi ma traditional dik medung o pri de tablol. Ela ngal gra sa badong ako kung sistem ra nga school ni ma nga public school.
Masel langar ngalge tedo bertira ngara public school, matedo bertira ngara private school. Mengguk masa nanti tinggal bilang ngalge kal kemata sambal time tinggal bilang ya. You know, egat tulo sistem loran mong yang ada mau yang ketemu dengan was egal school private, ang ari ro government mo tira karsel sistem ra government. Magarang egal private school am la modial respect tial blal creator niya. A national government education. Ako di question rin sa loran may maklo, they create more questions than answer. A school at this issue. Di siya ko por summer time tinggal ko kal private pero blum lo siga jave ngarang bangarang. Itigil nga public school dil continue. En dire ko mesinin source of out migration. Yang ako masigit. Yang nga maraming sa kan sa to na military. Kan militaring sel dul blego ng liam ne secure ne defense ra blur belo. Siya am lego dul bleda. Nga mangin mga awanaw de summer sigit dul Dios issue as te defense belo. El atian na Al sukum ngarya araron. Al sukum ngarya araron me. El atir kal mlami. Sila lol tau tetel al do executive branch ito as tirang ekonomi rigid. Diak mo beset taram le al do as tirang men me ekonomi belaw. Sen mo mesra budget tiket diak sis bakas kalensi. Number 1 diak harap PGST. Tirka dia harap PCC whatsoever. Desel din morgida tirka mangkani. Elang atam na mostat lo miskida igel lo miskida 1970s ma 1960s ang bes. To siya ko rasko gim oreb ta present. You know. Tumlang wa dia el medi marara blulo ay so sendita daw guru kumi. El atola babli ako min marara ran mura ko mi. Tumuso sir kita ngara. Kita imol bulu lilak ngariya melago mir kita mar hospital kita mar usum. Aku mbasul waseng propaganda na Miguel kita mlamom uterngin. Hindi ko mtas kita bulu gire del sum al sum sorry melago mir bolo ngela government melago mi. Ilang separate tin marara bulu rule trin mo na nice guys. Kita mo bad guys, you know. Ako simba tileng Tumol builder gitu ko krimi tiya gitu lem dilul wasya rubul bela malabi abi plus. Kung mo longang ka treat mo di. Igida mo tulo tiya gitu. Le tiya pa to ka go dari cloud room si dulu. Mesela the creator of SL channel. Don't forget the creator of SL channel. The creator of SL hospitality, the creator of SL malago mirti, the creator of SL Toro uniform ay kasoldam kita kray. Ay rakotek. You know, ay rakotel gumi to sel kumber nga. Ngobriu sapteri ram ka belaon mo atan medical. Len siya na ram ni takra ay rakotek. You know. O mas asko girtin di free, o mas adilin di free. Ngaraman di kal sabi adal loya ka kare line ra. Adalo ngolet. Tukuk buru alorurim kita buru alorurim. Sel cross over ka pesi kita kare buru itut. Hindi ako maisip. Bul. Ya number 2, el altarraga da no mogodong rogun mo kuldibe to wai sirgid wasi. O mesin dirgid ada bela o mesin tel government dirgid kadela gorapt. O mesin dirgid. O gal basen tel ada bela om da sa government tira gorapt. Ya last 2 weeks it invite ra ngir mangan motolora FPR Amerika o ai sirgid wasi kami gorapt. Tumakra. You know, ay kang raman dia ka adal mese mi igid magda drift aware tian kit system. The wheel system. Berul ada rogira fight across the border. Most of Eastern America. Igida mlal mira dronglet mendiak tung bakit. Hindi ka mo ridi sel gida nakakawa del bangal gidel imoltoy. Kita tial di olong nga 2% kita na out migrate. What's happening in Abulwad and Alsils? Kasi meran mo ada Amerika. Ako ading mo sige dahil mo wala ka mental. Mo siya this well gidel sige. Yeah, and I agree. Ikan loru la merigel propaganda. Of course, TV. You know, ngarni sel direct part tara ureri public affairs or community affairs. Tako tamarura tengerti rama tamura ko ayak arti. Tamura ayak arti. Public rabla ablu bela mo mo accept arti. Di tara to ko in mal girel mo mesri
nga kamlatsoin rakla bar kami umong iga musibegal masal drang arama dal karamo di Senior citizens. abe lawa adi imol military presence ringi adi nel CB tirga construction battalion seungil accept ringi le tirga nasa titil me ngaram lama ko yima dengan rakal ngaram lu bela Nakakot apprentice ra blur bela. CB. Arang ka number 1 citizens. hindi ela mla kamaro mi setyang sa series K amla change lang ngaria mo amla mo SL West na mera mata ter soldado tamardao ave margo ubaila abiliar soldado seguir ya BS el site el desa sel museng wasem museng ngarabul gul ngarabul necessary le bel tiam teklar asete seguir abayo got cloud game necessary le tiam lora asete albalu aigel radar aigel unmanned sebenarnya di seternial dia kasar dari tira cloud operation ang arakwam tang Hawaii tang arke control ay ding tay kita cloud presence ra akol soldar berbelaw akong daso yan diakal necessary ma safety and security ra berbelaw man diakal necessary akong daso mal inaro ko to ya atora abu matora ikan aja kan sali kasi odola babo eso Diesel drill dia belum mau target. Marwan kada ma target ma be belum train their crosshairs ay gele ora at sumo scope petam lang mudul bela di igam di kita la attract ay kita mi. Ingak mal dim la kalway siya tira au element mo tira. Nakamura. Madela 10 minutes, makbus ka 3 minutes. So hindi kill mo na lightning hours. 3 minutes ra 3 minutes ra ang best. Malu mo 4 minutes ra 4 minutes ra ang best. Ngakawak mo ra akuk mo grade ra a president surang whips. Kato nga ra personal. Ako mes ringi performance ringi sel dungu mora ngawal. Tilober belaw. Ako na sa segida kau mga rogul ko ngelo si a president surang whips A+. La tuob del mor am la spenda a clol temer ra krel belau ra sel belau. Tial mo kol tarra. Emlang ma mol negotiate a compact ngol mo saing ringira ani gini mol ra siabal o mga sashimi ko ngira ay gang mora o guktim lo Abu Dhabi ko kongro ra adra ay gang el tik milnga takrar adra a micronesia o top da tira a PIF medir met loklar ada micronesia to el atu mutakar tilo sis bringi akum nas wa Kursi military amerikano sisi. kursi el mor kaya ay gel bla rula suranga sel kumes indirga ka haruo molmo tratamin indirga ka rula ay gay especially asel ti altarra makumes A+. Di kumes ay gel kuplar rura sel ku sa kotar adar belau en F-. Lemlangwa adram rigel takarwaul adram magigang rule lemlangwa adram rigel mo minister ingi ako tagil ngari adar belau suben makumes ringi spendate de okmodo gerengil wasin telal club se blam spender aya ngalong bayga ibol mo ta kay ger pal saya blam spender material adal betokol time ngara outside lang vacation outside lang vacation na blue le mereda blue misal buku ta kay gal el A+ F- hindi marami dila adir el am sige lagi regel lup morulia mo crader Johnson sel ngaringi mo crader atami mo crader igan el asigi de kupmal el anmel el November temela sen kyo ku porto da crader tis Tiya kan ngang amle starter ngara a ministry nom tara kaptulo halak para mo indicata kami transition education. I think they are doing a good job. Sera atara mal clown lalgal maklia ngalil minister Jenkins mar adala tial special ed program lagi tiang ngapel sen hindi mlakal certified hindi mlakal meet standard or accredited for so many years ito may
En wal Bill Street agora ultimatum la se tiagiri ul gut makli. Le kita dia kasi dal digi dal support tegal program lagi de kata oil di Kaya wala Pell Grants. federal assistance al mem kata. Mata mal dim lembre agal gut makli se mal cloud tegal gid al tang. Dia ka dol aswar leng guktara ay ga ori ding dina special education ma special ed program sir kita mal important kita ada belo. Kata unga la mal mebi digi dia kal ngaring. Tet makumda se for that alone ang malung program. Plus SL one ra cloud git maklik tiang adim nakalo mo ra ngulmo sera last year. Item no start implement tial ra last year tial year round school. Masang asera wala mo na. Kailangan mo 2 years. For 2 years oy. Ngora dim letal ngora magi silmornia RDL el mo lella. Kumda se malung program. Akukmal favor ra year round school. Ngungit program leng elang ngarinya igel intersessional program. Embergo yang ngal rasku te tam sang rasku tam lam participate tawa science program, tour, maregal cultural and archaeological sites mga rakte. Ay kaya mal dim nakal ngaringi something to do that would interest ra ngal outside ra regular school hours. El mo ay ren selabong malwe se losu Hindi na kung spark ka interested tira blurir ma adigisir el other belaw direct maybe ang sel opportunity til wasi tiay kita so al career path yung nga pora college yak mo oso isi berni beto ka siya ko tiwan ngarangi tirgal mo mal albak mala license tira o mal albak ma rapid. So, year-round school, ngaring classroom, may legal intersessional period, direct mal important. Ay nga direct ko voluntary program. Say, hindi ka dula say require a vehicle nga school. Nga direct sa mal direct mora your own village, sa mga kilometer agrabli may bro legal ko activity ka umar agrabli may. Ngaring mak tumiyak pala sa hindi ka malungil. And something maybe outcome elan direct 2 years Maybe in Sebedel, let's say 5 years from now, hindi na mo Sebedel mal masali del start lo mesingin wasi. Tira kay nga liget ng lo Sebedel may mo high school mo college nga nga development. Say gidi ako ka light ni nga. Okay, hindi ka light ni nga ka Tokora News. Sel ko mesir gidi ra igal mergol. Kita mamo mga imrak. Di el last el tarak ang muablal bornya Arureng sergit. Maria Arureng sera Dias, margen lalu ma program lagi. Maria Arureng sera Wave Radio, government sergit. Maria Arureng sera OTV. Maria Arureng sera Urandi Mangarel Belau. Maria Arureng mo sa TMC. Kung daso imora toil other belam la kongel was in part ra. So edel critique each other. Hindi ako ta kumulo. Ako daso se improvement ra government belau. Dia ka sensor ada mo magigil detail sensor statement tertir dan si Emil wangi naman mo tumirang are malius ra wa tel TV balu mo siya iman di ada belam la mo tumla mo omdasu ra seguida omdasu dia ka omdasu seguida di kitra ra ako ra ngusti agi din melek ako tenso kan bareng asulela alela ni ng Le presidente ra pala media ra ako te umleng irmang. Era irmang veteran e cloud ade urutni ra ramol meima. Di sera adrede ra pala media. E que tengo ra media local dib la lei la nim la bolon to. E manle expose ra media mora international, especially sa South Pacific. Kadam la mo sa edel ra sida adra Fiji, adra Solomon, Australia, uspergi ra igal toy ma Mrigel. Magandang sa US Embassy direct lo senda information Amerika de invite tergid mo regen mo club mundo ko. Direct lo mesra rural no Amerika rag ang guk mo kambes. Mong nga ka direct lo na mo club ang magdiso kal dio mo ngel di mula mo klidi bla maradelel belaw e invite tergid mo partner. Yo kung sedim na kaldo para ngara mo. Sedim lengan lela kabelmen. Ya ngir mga amle enemy ra society. Neng dim lengit ta usperi era kung basta kadam la mo guruli ti ay gid mal club good toil. Wal mutra presidente mo sa ma president whips marada olbi ako law to maralo si
tiada kat maklin mo ngewal branch ra government. Ang dasan sokal ko ra hung sige ka congratulate kita ra. Especially ang adon mo tiagi to ko ra ka sakla di aklimuto as nila katal gi mudu do ma di free. Mak aktira ka luas yung tial luror amlam no sebela Palau High School. Ere Palau medium ang mosois para school ra kamok. Usa katil was itias el clown luror. Un mamnula ada dia ka klakawa ngi media. Lekadang maro kung to ko lar bula tables mao raw era bod katik. Makumba siya gang. Selwa ka basa, sa ka Selwa ka mo katik. Di selwan ra, halit tritra. Oy, Selwan ra hotel beauty, ra selom adra media. Mo open remeng sa ngidil viewpoints ra. Criticism, again merer sa media kamo kabayo si welcome ay gay kita melen. Kawa ospera tergibel gora guide. Isel bola ke mo ko mo ko alo se tiang ara mendia ka ay ang kada mo welcome ang idil form of criticism. Eungi larngu. Remeng sa ang idil criticism men. Akmul waisele sen lomregel Sunday. Ya kambesa wal gora lilutun wagi karel simmertial TMC. El moso mamal madeng warar bek pengira at el gira tol gi mosao. Hindi siya kita kuha, gi akora mo ura ada tial blat sila tial urior. So emel sendra meset sin mera aquel tingwal volol ara TV. Luas ika kita kadim lagi mo merar ka tigil tingem le tia kita merar toy. Hindi ko yang claimer. Hindi ko mamal sa kuman diakal so magi mo to yang claimer tial. Lol gyong yang ngisir klisir ada media, lol ko yang claimer dia ka adel sa lot. Force ko magi mo to di. Di semua tinggi mama, kimom dasar wasi kemble correct. Malu baru di zur berosau, ya giot tadi. Bagian ku kim dilu el alsils, alsu mangania tar kumulom dasar wasi kimle mistake. Moses amil sa executive branch sa F, kami gilom dasar sa A, sendra message email kamam. Email kamam, badeng warang mangin kambes sila kamam facilitator. Subiulo dro kumel kamam, gimo mungui wil TD, mesa igen club goal. Yo todo. Y que como magal gay que se un kidriti al adul mo adron de rogoy. Happy New Year se ya ku korato ku betsel. Y que blani el aquí orang lo si ulgum le osisio osenged mau deswed que era tartar la gargit. Look forward more el almerrak. Orang el gid rogo ra wil held. Ma balwad ko lumil blue. Happy New Year mi igang ko man sulagi man ka. Hindi ka mo kutubuti special announcement nga. Tiagi da klugu kora ataklo mo ay maklog ay mergo ay ngaria ke kerel londibl ma blungur ma masao tal moringi rangat mudu ra ara adra aklibli lamra blura melgo ma mera Israel kabli ng armada ma aigel likimom sisbringi nga kangaringi yang hari tu kubet tar kemam melamo kaya regil ko teklo rubar kemam iri dah huriping agim lam ting rim lan butel mei mengarbelau oh mang abenasa kumam agi mo ora o mesringim trigel ko kam klol basa kemam el somal gidila el mo moresti arrak mo so isa beserrak di ku ai selo sengkal benasa kuma trigel el gel lumur tial tokora turisme ra omal albak. Wai se. Berko kita emnglil was emnaruli ama perbelau ra aigel ang klel ra aigel bekel ni almol ra ang liwek mara southwest belau naruli se git. Klel ma basyon was ngargir. Masuk sama mele holding ada komisi amle ko. Oh, so mak invite kami. Tiger rogul si limam sa among lingkar ruba kama lemem gukta se ada gukka do sa simirgi gukta ada do ral ginila abluar belaura lan maran mil beserat. Yang man so lang irma giyo komtir kama mal ada TMC mal wel kamera sa kuma. Pena giyo dire ko makmam. Mutel mel belaw. Megang mil beserat.